Washington Mizo News April ni som panga sang ni somni clear tu zong te chibai ule apuang tu Florence Chakchuak President Trump chuan WHO a poisa US in a tho thin ati top tur thu April ni som pali khan apuanga USA hian kum khata dollar makta duai zalia tanga zanga atho thina hei hi COVID-19 chungchanga WHO malak dan chui chiang tura aphut na ani COVID-19 awangin President Trump in January ni somthum pakhat khan China tang USA lo lu tur thlo na adang chana chuta chuan WHO in chutiang ema ti ngai khopa la om ani lo thu asoya WHO thu sei oya travel ban siam lo Spain, Italy le France te chuan COVID-19 awangin harsat na namen lo an tuar ta ni chuwangin WHO hian rintlakin na athok lo ti in President Trump an apu a China po in COVID-19 chungchanga thudik asoi lo boka WHO hian China thilti diklo a haidar tlat atibok Vai in April ni som panga sang ni som ni worldometer record atang chuan ram le territories ni soma COVID-19 alut to a khovel pumpuya he ve mi makdadwai ni chuang an om to a mi noi khat le sing thum chuangin nunna an chan to ani tia hria dani USA a case noi ruk le achan ve deuh thaw a om to a sing thum deuh thaw boral to a record ni in aberni na ala hau ani amaro chu case thar omzat damdoi in lutzat le boral zatte chutin USA din mun hi chiatlam nilovin thatlam apanani ti mu ani a rivei tamna ber New York Washington California Louisiana, New Jersey, Michigan, Illinois, tepo in mason lam an panzel ti alanga hei hi American mipui in pek na le White House dan siam ngai poi mo a mipui ten an somwanga ni ti thu soin President, Vice President le Dr. Bergsten lom thu an soi mol la tuna hian USA ram chunga state omzad achan ve ten COVID-19 case sang ni zanga ayatlem anneya sang ayatlem nei state pakwa a oma counties za asomni pali ten case annei mya lo thu Vice President Mike Pence na soi bokani COVID-19 test na le damdoi chungchang COVID-19 chungchanga kan boina chu inven na vaccine le enkol na damdoi mumal ala omlo wang ani bera US a mithiam tezara tuna hian FDA in company somthum panga nena emergency authorization for a medical devices apechwak to a chumi tezinga Abbott company in minute nga chunga positive result hria theina le negative result minute som pathum chunga hria theina call March ni somni pasari khan asiam chhuak ani hei hi call chakber ani a hei hi damdoi in doctor office le urgent care clinic a te man thei ani Abbott chuan March ni somthum karatangin ni khata sing khat test na call asiam chwa tur thu asoi to ani April ni som pathum khan COVID-19 test na chikhat chil manga test na Rutgers University in asiam chwa chu FDA in emergency use authorization apele boka chilatanga test theina siam chwa masaber ani wa inatang drive through in Edison New Jersey Mantan ani tur thu US Food and Drug Administration Commissioner Dr. Stephen Hannan asoi Johns Hopkins School of Medicine noya on Bloomberg School of Public Health athok immunologist Arturo Casadevol chuan kumzabi kalta ahman to thin angin thisen manga COVID-19 shrik in kaidar ti top theina thei abe seya a omzia chu COVID-19 ve ya dam le to
te thisen plasma a antibody manga COVID-19 ve enkol nan le rivei thei din hun la damdoi ina thokte immune system ti chak na mang do na ni Marchini somni pali khan FDA atangin use of emergency authorization a ni thum chungin Texas le New York a damdoi in tam takin an chin nga la tuna ri chuan COVID-19 enkol damdoi chun le thaber ani mei mange ti in Johns Hopkins Hospital la Division of Transfusion Medicine Director Aaron Tobian chuan asoyani April ni thum sak ni somni khan FDA chuan vaccine tan man thei ani don lo clinical trial ti turin phalna apele a hemi research ti nan US dollar noi somli Bloomberg Philanthropies le State of Maryland ne tang adong ani Vai in tlai White House COVID-19 press briefing a khan COVID-19 na nei zong ten convalescent plasma treatment an nei thainan Mayo Clinic le Red Cross in ma an latana US ramchunga institution sangtelin herwa man na hi an zom to ti thu Vice President in Napuang ani hemi ti hlotling turin atlem pera kar ni tanga karli chunga COVID-19 natna atanga dam chuak zong tanena mani omna bul nai bera thisen pekna center a thisen peturin Vice President in ngenna asiam boka hei hi American in aram mi puite atan pui theina ro pui takani atibok USA sumdon na honle huntur. Wain April ni sompali President in briefing anei na tuna chuan puk topa eng kan ve theita a America mi puiten non na chan mi puite non na cham him tura anin pek na ro pui takawangin hetiang din mona kan ni ti in lom thu asoya tuna chuan zalen na tepo kan nei le tan thei don ta amai ro chu kan dan te enga mo chung chu kan chunjom zela tul tur thu asoya sumdon na in honle na turatan dan siam ani mek thu asoyin paifel ani vele puan chwa ani tur thu asoibok naktuk April ni som parokhian governor tanen in honle dan tu soi hona ne an nei dona president chuan governor tanena an state honni tur chong changa thu nei na apek tur thu asoibok state din hun ain an lo awangin rampum arwala hon ani theidon nowa state ten khat phei chu tu na po in hongle theidin huna an ding reng to a hon an ngak reng to ani me ni khat aya ma hong te po an ommei thei boka an state din hun shaber tu chu governor te an ni awangin le mi fel tak an ni a he har sanna po an thok tha em veka chu wangin anin honni tur chu an mani in rahmanna an sia ma om berani ke ni federal chuan an din hun kan lo thliranga har sadna an nei chuan kan chan puyanga thuron te kan pe ang ti in asoi amai ro chu kanin hon hona hian mo phorna lian tak kan nei dona har sadna tok le to lo tura thei to pa kan film khoranga yang ti in asoi bok nimin tlai khan industry shang bank kaushan sports information technology healthcare system le insurance le company shang try tu zong tenen rampum hon le dan tur soipuina anei tur thuron fing le tha tak an nena tang nga don abe sei thu President Trump chuan asoi bok NBC Today tukin khan Dr. Anthony Fauci chuan tuna kho eng kan huve chana kan dan siam te kan chunzom lo ngal ani phot chuan infection hi om le ngei don ani a nun phung pa ngai
tan tura kanin hon le na a hlotlin thei na tur chuan eng ang khoparang in nge hrivei kan hmu chhuah theia midang kai dar lo tura hrivei kan da hran vat thei dan le damlo kan enkol thei dan le an mani nena in kai hnoi te chui zui zel dan te hi apoimo na sadon ani ti in soi voi in April ni som panga White House COVID-19 press briefing Dr. Birx chuan USA hian ma kan son rualin America mipui nena ka soinon le du chu COVID-19 hi in kai chon ol sam lutuk ani ti hi ani a in kom khom le om khom na a hian symptom nei mia lo ten hremia lovin mi an kai theia tu ma in na hrik the dar tu ni kan du lo kan dam lo ani chuan in a om kan du nge yang in kom khoma party nei ho mo po in du to nge yang khongai takin tuna chuan la tilo sham turin ka nge na chu White House COVID-19 dan thar siam me kani a chu zom le sham turin ka ngen cheu ani ati naktuk laya America ram sun don na hondan tur le White House COVID-19 dan thar siam phar ani tur thu wa in tai khan President Trump in apuang COVID-19 wanga sarkar atanga tan puina COVID-19 wang hian mitin ten sumle pailama harsadna kan tok thawa chuwangin US sarkar in stimulus relief package trillion ni apechwaka mi malchau po nilovin state sarkar le sumdon na aliana te tan puina turani ram chun chu seilo ram po na po COVID-19 mingin ram tang tak tan puina USA sarkarin apechwaka chung zinga chuan India in noi somni pakwa le Myanmar in noi som thum pariat andong ve boka ni ram chung le amapui te tan bi ka tan puina apek te han soi ila abik takin ke ni Mizo ten kan tangkai pui tur te ka han soi chwa kanga karkal ta a kan soi to kha kan han soi zom le don ani a COVID-19 awangin harsat na kan tok thewa chu wangin economic impact payment ti in mitin te sarkarin poisa ape ani voi in April ni som pali White House Task Force briefing Treasury Secretary Steven Mnuchin chuan mi maktadwai somriat na direct deposit in poisa zertom niliam ta khan thon chwa tan ani to a sangni som paria le som pakwa a tax file ten tun kar ni lai ni a poisa ladong lo te chuan irs.gov kalin get your payment luta direct payment ti na tur bank account information ta lu turani ti chuan ni rei lo te a poisa alu theidon ani social security benefits dong tan engma ti angai lova bank account le direct deposit tin ron thon ani yang tax file ngai lo le amo tax la file lo chuan irs.gov kala non-filer enter payment info here tia direct deposit ti na tur bank account information thon torani kan borwa ke nazir lawa bank ain hong lawa chwawa ahim lo awangin direct deposit a thon vek ando thu secretary Mnuchin na soi adang pakhat le chu karkalta kan soi thoi to small business nei te tan paycheck protection program siam ani a small business ti hian mi pakhat atanga zanga thlenga na thok tu nei self employed seasonal business NGO independent contractors veterans organizations tapo in paycheck protection program mangin loan adil thei ani hemi dil dan tur le akal mang hi karkal ta asiam chwa chau alania lenders bank sangli le zaruk te mangin dollar thluk le ding on zani somthum loan pek chwa ani to a
hei hi sum don na aron that le wat thei na turin small business nei ten an na thok te hlo pek tur an neya an sum don na an ti nun reng thei nan a ro man ani hemilon hi thani chung na thok te hlo pek na mortgage interest in lua man utility bill ta na man zong chu ngai dam vek ani bokang helon deal dan tur hi small business nei te chuan business account nei na bank website a kalin ngai ven thei ani a bank manga deal na thelu tur ani a bank khar ani awangin online hlira indoor angai ani ti thlir tu te kan han hria tir ngal cheu ani COVID-19 awanga na hloten unemployment insurance benefit adil theya self-employed contract workers 1099 po in pandemic unemployment assistance adil thei dil du le hrechiang du chuan State Department of Labor website a en thei ani Maryland chanchin bik han soila voi in April ni som panga COVID-19 statistica chuan mi sing chuang in hri an kaya mi zan thum somli pakwa in nunna an chan ani COVID-19 zwalna state tam tak ten hriveile nunna chan te tlem lam an pana an omlai in Washington DC metro area a punlam apan chhozel ria amairo chu apun na zip code big a omawangin chu chungun taka vil big ani ti Governor Hogan an voina press conference a asoya Governor Hogan in April niria zing da sariatang Maryland chunga Mizo in dor chunga le public transit chunga maxwa Victorian executive order assigned to apuang maximo narle mui khu hi ngaya kan nei thar tur thilani atibok Montgomery County chuan thochan ni tang khan maxwa hi dan asiam to a awwa lo chu dollar zanga choi zel turani Annie Rundell Charles le Prince George's County ten voi inatang maxwa dan an zo tanani Maryland na COVID-19 awangin hrive damdoi in lud an to lova avor top ero kan la thleng lo deuh ti thu governor in asaya amairo chu social distancing kan ti thatzel chuan state hon thei thwai abe sei thu le honda torwa mannate siamtan ani thu asoi bok ma se state hong le thei tur chuan nikhata COVID-19 test sing khat ti thei din huna kan din le COVID-19 hrive chui zuina lama tan lak atul thu asoi boka COVID-19 hrive te contact tracing ti hi virus kan ti rem na turatan thilpoi mo tak pakhat ani wangin hetilama po tan kan lan na sadon bokani ti in Deputy Health Secretary P. Fran Philip Chuan voi ina asoi kan hria thewangin sumdon na dor khar deuh vek ania dor hong om chun chu grocery store le pharmacy te ania tuna chuan heng dor kaldon rengin maswa vek atul ta a chu ba ka dor chunga lu phalzat an neya chuwangin dor pona intlar deuh angai fo meya dor kal tur chuan hun pek deuh angai ti thlir tu te kan han hria tir ani Department of Health chuan karkal ta khan COVID Connect ti portal asiama heta hian Maryland na COVID-19 positive adam chuak te in register na tur ani mi zariatin anin register to a hei hi COVID-19 chung changa malak dan le inten puiton dan in shelton na tur ra siamani hemi manghian Maryland Department of Health in COVID-19 adole dan turatan in rahman na chang atan atangkai pui abe sei boka hetta mimal chanchin zia reng hi hipa kanti me Health Insurance Portability and Accountability Act danin aphuar vek bokani
USA Mizo zinga COVID-19 veite kan ve nuala chung te chu kan hria ani po in Mizo tlom ngai na a valen po emo telefona va ko chen lova antana hona lo tong chai pui mol izrang u an ma ni kan ngai sakna ti lan nan kan va ko te hian alo dong tu tan dam lo chang ngoi lai chuan anin du ti hria in text message te emo a du sakna le mangai na te lan tir izrang u ti hin kan hanin cha du bokani ole hei zong hi ton tuma kan han puan thei chu ani a clear tu ten in lo changkai pui nge kan be seya kan na mun thewa khwale tui tha ni bok mani nun na le mi te nun na chan him torin thu oi takin in lama taima takin thawang u pathianin min pui thau ro se Plumbing and drain cleaning. They're taking the time to remind drivers to slow down in our child-populated areas, check twice for motorcycles, and always arrive alive. Never text or drink and drive. This safety tip is courtesy of Remedy Plumbing and Drain Cleaning, where service is backed by years of experience. Call today at 301-325-7513. 301-325-7513.